No tokero hau ri he ndo itu ndiraiguire makirira muno na nyambe tugeithie mafans aitu a diaspora. Yes. Niko ndumbiro tunyamu tu twingi muno na producer wakwa ni akunjirite ndeto icio na niguiguite gatonye ona akiacigweta. Yes. Agents kana ni meta agent agency ara matwaraga andu ando matwaraga andu nja wa bururi. Yes. Na ni aingita Wanjiku wa Mang'araci ni atwaranaga na angi aige no riu kuri na agent uriritie ciana citu agaciriria agethwo ni Mukenya ni Mukenya wa Kirima someone minor someone Masi minor or something ni ngurora haha kurigana na uria producer ajikirire na akaga gutithia ciana citu. Wow. Akamaruta guku magathi gutuka stranded nja bururi makanyamarika ku ndacoka ndaingira page ni ya Ndung'u Nyoro ndona mutumia uraikara kanyumba-ini ka ngui ati kundu guku kuretwo atia araikara nyumba-ini ya ngui nja ya bururi wao na ndahurira Ng'asha koragwo kuria Ruraya na naranjira wewe ujue tunataka ukuje Portland, Oregon 2nd week of September chukue leave inaitwa Mwago Festival. Sasa before hata nikuja hiyo Portland hena muiretu 2 years akomaga street ni kou Oregon na ni Mukenya. Kwa Ng'ash ugifangaga Mwago Festival ya September the 2nd week of September Portland, Oregon mwabe mutwethere Mukenya ucio macuari ona tutigo gicamba muno ati njoete ndege ngoka Mwago Festival na andu itu matire Mwago makomete kanyumba-ini ka ngui uingire hau ha mundu gwitwo Ndung'u Nyoro. You're gonna see that video. Yes. It's so unfortunate. Riu tatiga wigue anakitu ria mariritio ngangambute na mutumia uyo arakoma akona toro uyu mekithitie andu aitu guo riu akamaruta guku akamatwara riu akaingira ng'enda-ini agetha bloga ta athuri aria marihaga bloga cigike uguo kirumane. Mama yangu kwa 63 madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia, in fact alikuwa ameuza shamba akaniambia juu nataka usaidike wewe na utafute Mungu akusaidie utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani na shida inanipata tena. Jesus Christ. Mwenye unafikiria za kusaidia hawezi kusaidia huyo Masi. Anakuongelesha venye anataka. Anaongea venye anataka tu. Anasema hakuna mahali unaweza mpeleka. Ukimfuata anatafuta watu wenye wanambradia kampuni, wanaanza kusema sijui ati wamepeleka watu 1,000, ati watu wawili hawezi sababisha ati kazi isiendelee. Huyo mtu anasema aje? Naumia kabisa, niko depression, niko karibu kushika kabisa na sikujifanya kabisa. Ngaria nginya accent ni andu itu ta cokera tuligema no regulator agencies. Who is the CS? PS shatualizima ya confirm be nigetha riri akega kumateithia minister magitugibange uria tungikihota magicoke mucii. Who regulates? Who regulates? We don't want to know who took them now. We want them here. Tigienda makuire ku. Na we Ng'ash mutwethere ucio wa kuura njira urenda njuke rwimbo September. No mabe mujikirire beca nuthu twiti aya. Atukombe cucu agikombe na beca njega. Who regulates these people? Totana hura miario yo. Kuna National Employment Authority. Kenya under which ministry? Ministry of Labor and Social Protection. Na uliwe yo. The Tourism Regulatory Authority also licenses travel agents, while the State Department of Diaspora Affairs oversees migrant worker safety. Tourism. Yes. Kogu no twethe Rebecca Miano. Choke tuhure miario ya. Toigue. Kai. Hai, waziri. Direda nigwikirite riera-ini ria Kameme. Okay. How are you?
Very well, thank you. Kaidago keria kana ndakoruta mucemanio ni pole sana. Tukagira tene. Tukefara mundu akiruta kawira karia heirwo. How are you this morning? I'm very well, thank you. Na nwamanya we bebe yako uria gwito Nyandarua? Nie de wa Nyandarua. Na kaundu kangi andu matoiri. Ona godi areirwo Ndaragwa ri. Before that, my father was a chief in Olkalau. Oh, nice. He was a chief there. Neo aria atongoria mari kou na andu metagwo Kangethe, angi mari na bathi cietagwo quick bus. Kogo my father ari Karau original. Oh, nice. Ndaragwa. Na ithuĩ tũrĩ hau Kĩpĩpĩri. Koguo rĩu Karau ri. Yes. Ni uria mundu aiguaga ena connection yege deeper. Well done. Na no murage dina issue zigere imwe ne ya Karau briefly na dina issue ege ndiwe kana department ni yaku nikyo ndakuhurira. Gwanjiriria na yakwa eyo ndakuhura tondu ndiwe kana ministry ya tourism tondu we CS wito wa tourism ni muregulataga agency citwaraga andu nja wa bururi. Icio ni labor. Icio ni Ministry of Labor. Okay. Squarely. Labor na diaspora and foreign affairs. Okay, fantastic. Ni gwethana na kina Alfred Mutua, very good. Hatikiri na thina. No riu no ukinjire Karau na kuo mutukinyitie ku? Karau ni kwega. Wa mbere ni ati like you have seen. Olkalau people have really put up a very honorable and respectful show in terms of a by-election. Nyonete andu menogima, andu mena gitio na andu mendete constituency yao. Na riu nyonete fio ati campaign ino ri ni tuonetie kiria andu a Olkalau marenda gutia. Na ni andu manyoteire maendeleo, progress na andu kwiyaka. Koguo so far I've been very satisfied. Na kwina thayo na gutire na bara na andu aitu niega. Andu aitu matioekaine kugia na haro. Ni turaigua a few things here and there. Yes. No tukahoya andu aitu matigetikire. Yes. Tondu muturire na unduire wa andu ndungicenjio ni kaundu ta by election. Yes. Maregane na kindu giothe kingirehe rumena na haro. Muico-ini gugatuikaga Olkalau set the model of how by-elections should be done. Well done. Na ni njui mwana wa tourism ni ndirakuhutiire ndagutumiire ka message kegie Oroborosati guo kumira igathie demu fulani na ni njui ni mugukimibanga demu yo etagwo Mukindu Dam. Yes. Na ni he wira turaruta hau niguo tuhote gusolve issue iyo. Na nie mwenyewe ni nguka twaranirie na andu acio niguo hote kumenya uria guikaire. Ona ngorwa andu akwa riu me on the ground makirisolve issue iyo ri niguo tuhote cikare haria All Bolsat. Yes. Tugie na Hippo Sanctuary. Yes. Tugakimitua tourism area citeguthumbura andu na agriculture yao. Wow, thank you. Wiki ino gwathie wega itanathira kana very early next week ri ni nguka twaranirie na andu hau Mukindu Dam tutwarane thabari iyo. Fantastic. Ni tugukorwo tukirumirira na ni thengio muno ni kunjoera thimo waziri. Asante, have a good day. Thank you mama. My best wishes. Thank you, bless you darling. Thank you. Asante we waduma kwa tourism na no kwega ni wa gwito. Rebecca Miano ni wa gwito Ndaragwa. At least ntwaria nake Rosi. Ntwaria na waziri. Ntwaria na waziri. Good morning. Ucio unge waiga Alfred Mutua. Twirwo atiriri. What are they gonna do? Yes. Mama yangu kwa 63. Madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia. In fact alikuwa ameuza shamba. Akaniambia juu nataka usaidike, wewe na utafute Mungu akusaidie, utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani na mashida inanipata. Waziri, walikwambia
Niko out of the country. Oh, I have something very burning urgently. Nikutumia kwenye WhatsApp? Nitumie. Okay, asante waziri. Okay, tabeto thikiririe. Nigirire ona interior kirete ugu atia. Andu aitu magithithwo kwina gunzi ciroya ciana guku ikaria mbia ciacio igacoka igatuika ati irororo guku tauni magututeithia atia interior labor and the labor. Yes. Alfred Mutua no arauga out of the country tukumutumira issue ino turumirirwo tuigue. It's very unfortunate ati ni ukuoya andu maguku medie tucau medie ng'ombe makuhe mbia ciao matwara wira na ti agency ciothe ni kuri andu maturaga guku ona kuri aingi muno matwaranite World Cup. Yes. Magatwara na Canada, magatwara na Australia, na ni guthiaga gukaga guthi uri gubangite. So what have you done about it? Ni kumaruma ni kumonia middle finger. What have you done about it? Listen to this man. One mwanage witu atikaba agicoke guku agetherwo haria wira quick matu ukihata ona kana agature thimu kwa ndama. Oh my god, kana agagiture thimu kwa ndama, kana agakiendie migunda kwa Finsco. Na ti umwe na ti eri na ti atatu na ti 10 na ti 20. Just because you think you're connected to who is who, we do not care. You make arrangements yoria tugukorwo tukiona ciana ici. Mama yangu kwa 63, madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia, alikuwa ameuza shamba. Akaniambia juu nataka usaidike, wewe na utafute Mungu akusaidie, utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani ya mashida nini nilipata tena. Jesus Christ. Mwenye unafikiria anaweza kusaidia, hawezi kusaidia huyo masi. Anakuongelesha venye anataka. Anaongea venye anataka tu. Anasema hakuna mahali unaweza mpeleka. Ukimfuata anatafuta watu wenye wanambradia kampuni, wanaanza kusema sijui ati wamepeleka watu 1,000, ati watu wawili hawezi sababisha ati kazi isiendelee. Huyo mtu anasema aje? Watu wawili wakufe. Sijali bibi, tutakutafuta kwenye huko. Naumia kabisa, niko depression, niko karibu kufika hiyo kabisa, na siku kufanya kabisa. Tu kuangalia documents zilikuwa fake. Wakati tulifika Malaysia, kwa ile hoteli tumepewa booking pale tutaenda kulala. Usio ni oge. Tu kuangalia documents zilikuwa fake. Wakati tulifika Malaysia, kwa ile hoteli tulikuwa tumepewa booking pale tutaenda kulala, sio tulipelekwa. Wakati tulifika Malaysia, tulipewa jamaa mu Nigeria. Kwa ile hoteli tulikuwa tumeambiwa tutaenda, hatukupelekwa hiyo. Tulipelekwa kwa Kishaka. Kutoka airport ya huko pale tulienda karibu kilomita karibu 50. Tuliingia kwa Kishaka. Wakati tuliingia kwa hiyo hoteli, jamaa akakuja kitu za masaa usiku, akatuambia tuende tukule chakula. Tukakula. Hata hiyo picha tuko nayo kwa hoteli tukikula, sijaitoa. Wakati tuliingia kwa hoteli, jamaa akatuambia atakuja kesho asubuhi. Lakini Ndirero ne ndo a Saudi marajera Alfred Mutua CSA ko na ndirona kigeria kuhurira koguo nitukumatumira acio must stranded corona mahote gututumira their documents. Yes. Tugitumiro Kameme, we have an email. Stacy, tugitumiro email iriko nigetha tuhote kurumirira na CS Alfred Mutua. Nigugeria kuhurira CS Murkomen, ajira will call you in 10 minutes, which is fine. Nigetha tukirorerwo ciana icio cigugitietea na to ciana ni ciana ciumite mithirimo-ini itu guku gwitu Gikuyu-ini.
Akomati guteithikira ku magicoka guku gwitu matondu no korwo twarite andu makiri but these two matter yes ona these two matter ona waru imwe thuku ri akiro ethukagia makonia mau waru imwe thuku no ethukagia makonia mothe na ndungikiuga ati andu eri magia thina ati makue athucio ti thina waku riu ni thina witu na ndio karani tu kuangaliza documents zilikuwa fake wakati tulifika Malaysia. Kwa ile hoteli tulikuwa tumepewa booking pale utaenda kulala, sio tulipelekwa. Wakati tulifika Malaysia tulipewa jamaa mu Nigeria. Kwa ile hoteli tulikuwa tumeambiwa tutaenda, hatukupelekwa hiyo. Tulipelekwa kwa kishaka. Kutoka airport ya huko pale tulienda karibu kilomita karibu 50. Tuliingia kwa kishaka. Wakati tuliingia kwa hiyo hoteli, jamaa akakuja kitu za masaa ya usiku, akatuambia tuende tukule chakula. Tukakula. Hata hiyo picha tuko nayo kwa hoteli tukikula, sijaitoa. Wakati tuliingia kwa hoteli, jamaa akatuambia atakuja kesho asubuhi. Lakini ati these one they are big agents wako na polisi airport wanapitishwa bila documents. Tunataka kujua the interior minister ako aware airport kuna polisi ambao wanapitisha watu bila documents. Yes. So wao plus hao polisi si tutaona kama mwananchi ama wenyewe ndio wako na nguvu. Yes. The power belongs to the people, not to the police and some of these rotten agents. Mama yangu kwa 63, madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia, alikuwa ameuza shamba. Akaniambia juu nataka usaidike, wewe na utafute Mungu akusaidie, utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani na mashida nini nilipata tena. Jesus Christ. Mwenye unafikiria za kusaidia, hawezi kusaidia huyo masi. Anakuongelesha venye anataka. Anaongea venye anataka tu. Anasema hakuna mahali unaweza mpeleka. Ukimfuata anatafuta watu wenye wanambradia kampuni, wanaanza kusema sijui ati wamepeleka watu 1,000, ati watu wawili hawezi sababisha ati kazi isiendelee. Huyo mtu anasema aje? Naumia kabisa, niko depression, niko karibu kushika hiyo kabisa, na sikujifanya kabisa. Tuko na jera. Tuko na jera ole. Umateganeirio nako. Tumwe. No shoga kukwirete wikuria ucio turuga. Ucio kwa. Etho ni anganga. Ura kwa ndongonyoro ndamuona hau. Ndona akiandikirwo muno ni andu maigana ona makota gututeithia. Ireke no wega horo goka to the limelight. Andu magiteithike. Andu mone utheri. Okay. Tugukorwo tugiteithika. Tukota kuru. Okay, reke tobe tuhurire Jau Qatar. Akorwo Qatar. Nigetha tuhote gukorwo Murkomen CS agitucokeria thimu na Labour CS ajira au mahau inegene-ini Saudi actually. Jau itu ndagwikira rĩera-inĩ. Okay. How are you? A very good morning. Ndui maundu mothe tutigikagira nduma-ini ithuĩ twikagira haha kameme-ini. True. Na niguo wega na ni utheri. Ucio niguo utheri nigetha ona tukihurirwo thimu ni CS Murkomen na njira ni agutuhura in the next 2 minutes or something. Okay. Na derwo CS wa Labour Mutua Saudi ni ngumhurire na umainegene-ini na ni ndamwandikira nake ajira ni agutucokeria. No nawe ni ndona wanyandikira maundu maigana ona. Talk to me. Talk to Dr. Love. Dr. Kaswiti. Thank you muno ngashu itu.
Na joke juge hinde ndonire horo cio wa anake ucio ri. Na we uri o Qatar? Ni ndire o Qatar. Hende uratuhenetie ni urathi wa World Cup no twathiururukania nawe online turona wauna kona wacoka ku Qatar Doha. Qatar ni kuo muijo goko tuigo tukauma ni gukura. Riu kwenda kuga atiriri. Yes. Nende ndonire rugano ruu online ni tondia na kuigua ndeto cia gukinyirio ndeciririe thie nginya kurio anake ucio. Na ngithie nginya kuria maikaraga. Na ngikora ni mamatire na wira. Na mundu ni akora matare wira akiamba kuoya ikinya. Ngikiamba ngimetia CV cia ono ndagicokire ngihurira agent ucio wa marehire twi nake hau. Na ni njira ria ndageretie kumateithia na merite atiriri. Agikoro ngira agent agikoro mutiko ndokuhota kucariria andu aya wira kaba mainukite handu ha maikare guku my stranded matari wira. Tondu ni uru muno gukirehe andu Qatar na matire na wira. No anake aria matari na wira kuringana na civil ndatumire na ndina cio thimu-ini na wira uria ndina guo tondu ni nyenda kwaria undu uria ndina mani ati ndina CV cia andu eri. Muthi rucini ono ngenda evidence ni ndakorwo ndaraniria nao. Oguo bado matire marona wira. Na hindi ndathiite kwamba kumatwarira kindu mangiria. Koguo na matire na irio anake itu mangai. Kuya mama matakire na ya kuria na ngikimenya kiria mekuria ngicoka ngimenya ni gucoka ringi. Nao ni ngoretwo bado ngeria na macemaino cio tondu etagwo macemaino uria wake marehete. Agakinjira ni amacaririe wira gwa kambuni iyo ya gutwarithia nduthi. No we wathie matire wira. Kwaria matire na wira tondu ikaba kwaria mere iho matire wira no mario process ni ya gwethe. Matire na wira tondu nigukunyitithania na ambassador. Ndeciria kaundu kau twahura thimu kana twathaka merio no Alfred Mutua ndamutumira he ambassador wanyu wa kuu Doha. Hello. Ambassador ucio wanyu no ndimunyitithania nake tondu we ni urakimenya nginya kuria mari kana ukinengere nginya contact no bottom line atiriri matire wira twamba tuiguane hau. Matire wira na agent ni mekwenda merwo matige gucoka kurehe andu guku magate maje ko macariria wira me guku tondu gutire ndu ngikorwo wa makenya woka wira ucoke uningi ukinya Qatar wanji gucaria wira uguo niguo turageri kuregana na undu ucio piu. Ndirakuria atiriri mundu gwitwo Njau. Okay. Wajira we waria na agent arakwirire ati ni metheirwo wira wa gutwara ugutwarithia nduthi no we tondu wi kuu na ni uthiete kumatwarira irio urauga matire wira. Asa matire na wira kwaria mere iho. Thank you so much Njau, God bless you so much. Amen, thank you. Bless you. Amen. Thank you. Ndona ambassador akijetha na kuriha birishiga nona thimu yako ni thogothanire. Na no wega aria maraiga okay waziri okay. It's very unfortunate. Methiirwo ira gutwara nduthi no uria wikuo aigathiete kumatwarira irio matire wira riu ucio gukorwo we wa mbere na wa mwisho ukanoya ciana citu guku azitwara igatecekere nja ya bururi tiga riu ati eri no twarite 10,000 ona omwe. Nobody deserves this. Yes, even one. Half, even a child. No one. Mama yangu kwa 63, madugu wangu wako na familia zao. Sasa mimi najiuliza hiyo pesa mzazi alikuwa amenitafutia, alikuwa ameuza shamba. Akaniambia juu nataka usaidike, wewe na utafute Mungu akusaidie, utanirejesha pesa ukishapata. Sasa kufika hapa ndani ya mashida na nini alipata tena. Jesus Christ. Mwenye unafikiria anaweza kusaidia, hawezi kusaidia huyo masi. Anakuongelesha venye anataka. Anaongea venye anataka tu. Anasema hakuna mahali unaweza mpeleka.
ukimfuata anatafuta watu wenye wanambradia kampuni, wanaanza kusema sijui ati wamepeleka watu 1,000 ati watu wawili hawezi sababisha ati kazi isiendelee. Huyo mtu anasema aje? Naumia kabisa, niko depression, niko karibu kufika hiyo kabisa, na sikujifanya kabisa. Mwana leo tuka depressed unakavo hasa we kwanyu bũrũri-inĩ na ũikũrũke magũrũ nginya Gĩtare marigũ ja bũrũri ũgũthiĩ kũrũra kũ. Okay. He namba ya Top Care, he bill ya Top Care dakika ĩmwe. Yes, Top Care Lands Kenya nĩ maragwĩtĩra. I respond to 2-3 messages. Yes. Nĩgetha tũteithie ciana icio. Top Care Lands Kenya nĩ maragwĩtĩra ng'ũndũ njega mũno kũrĩa mwena wa Juja na kũrĩa mwena wa Joska Kangunda Road. Kũrĩa mwena wa Juja marakũrĩra na 595 na kũrĩa mwena wa Joska Kangunda Road na 395. Na Top Care Lands Kenya nĩ marĩtana na bengi ya Equity Bank gũtigĩrĩra ĩkorwo na mbia ciothe nĩ marakũrĩhĩra, ũkarĩhĩrwo nĩ bengi, wewe ũgatigwo ũkĩraga bengi ũkahora kahora ũgĩthiana na mbere na gũkũria mũgũnda waku. Namba ya thimũ ya Top Care Lands Kenya nĩ 0719 111 0719 111 kana ũmacerere kũrĩa Royal Greek Towers kana Roy Plaza. Okay. Wadi na Top Care Lands Kenya. Thank you. Our diaspora fans, we love you so much. Nĩ marespondaga na ihenya mũno. Yes. Ngĩrĩ habiru igĩrĩ nĩgetha hote kuma mũtambo-inĩ njaranĩrie na waziri nĩgetha tũiguane Mutua. Atuhe go ahead. Na the diaspora metagwo ambassadors. Yes. Wa Qatar. He mwanake ndĩrenda angĩhũrĩra thimũ kana nyandĩkĩre message aretwo Kio TV o Vio TV something ena details cigana ona ingĩenda nĩgetha tũkorwo tũgĩteithia Vo TV okay, that one. Anaweza ni inbox kama anaweza patiwa namba yangu, Gafuru tuko na namba yangu, Njau uko na namba yangu, anaweza nipigia nimshikanishe na mtu mmoja ndio na sisi tuweze kuendelea. Tuweze kusonga mbele. Na waziri yako huko Masaudi, it will be very easy. Yes. So hiyo anaweza fanya na najua mambo itakuwa mzuri. So doctor. Wanake uciore mutigakue ngoro twina inywe we ndamuiguira tha men we bũrũri wa ũgeni kwene gũkũ Nairobi no tangatengere ũguo ũingĩre kwa mũndũ ũĩ kana andũ anyu iguaga makoka wakwa rĩu Qatar ũngĩthiĩ kwao. Very very sad. Hadi nimeogopa. Ngai yake maririkane na monekanire me nja ya bũrũri. Anajua mtasaidika in a few minutes. Tukunyita namba ciao ona na kesho Ngai ende no tumahurire rucio tuigue kana ni mateithio. Yes. But I can promise you that they are going to get sorted. Amen. But what is the action for those kind of rotten agencies? Mchukua watoto mnaenda kufanya wakajinyonge ngambo, washikwe na depression bana. Wameuza chamba, wameuza ng'ombe. Ayo mwana kashora kama mwa mekasi kusadhiria ndirie mugoda kai tamaka nagetha amurihire indo ciothe nagetha thia kona wira agateithika thutha-inĩ akoka mugurire mugunda ũngĩ. Tondu okigire mamu arauga ciringi murikagwo na ĩrĩa ĩngĩ. Andũ maratwĩra atĩ temperatures iria ciĩ nja thaa ici mũndũ enja ni 54 mesama kũrĩa kwao. Icio nĩ iria ikũhũraga ukatuĩka veins cia mũtwe. Shisikia kama pale India jua ikiwaka ama hata UK hawezi swim kukiwa na hiyo jua iko juu hivyo. Ndako ni ginya kũrĩa andũ marahorerio thirikari iroka na marori ma maĩ mahehu ikamahũra. The temperatures are so hot. Yes. Yeah. Wanago bũrũri ũrĩa gariũra. Just imagine mzazi akiuza shamba Ngai mwathani. Mwisho kama shona kaugaterere ciringi murikagwo na ĩrĩa ĩngĩ. Ũhoro wa nĩ wambĩte kwerorwo ni CS Alfred Mutua. Rimwe ni urigagwo maundu mamwe moyagererwo magacoka magatiganio. What happened? Regulations agaki ndicire video umirite mundu atwaritwo na gukutake wahuragwo. I remember. Na he ungianga bado still wa mistreatirwo Saudi agikuo something like that.
Makiwoera hanini macoka magetiga naguo. Aigua rauga ati wira gutwarithia nduthi ona he ngi nguonete anyandikire a different agency ya mutwarire Kuwait akirwo athi wira wa secretary ni Karani za graduate from the UON athire akinya kuwa kiro we ni kwamba kuoya wira uria wikuo meri 3 ru akianjia wira wa kurithia mburi. What? Shaba boy. Yeah? Na ndio alihite 600,000 something like that. Akerwa kwamba guthia twike Karani acoke kuma hau ni akuingirio cruise. Arithia na cruise. Wira very promising wiguite ugacoka kinyoka negerwo mburi. Riu ri wira promising ucio ri mwena mugunda na githii mutigo kiendia. Kwendia tondu reka mathabu kona. Guthii eke akiruta wira ucio meri 5 ri mita yaku ni acoke aka mugunda. Magure mugunda. Kana cairo kukure mucuriti. Yes. Ucoke uthii wikio mburi-ini. Ugaikio mucara-ini wa 30,000. Kero aba umererie utarakere na wira. Ukana yo mburi umagarie. So the government start regulating these people, these evil people. Makinya hado maka relax. Runo igwa andu aya manyitanite makanyitana ginya na borithi kuria makaingiragia andu matari na maratathi. But what are the airlines doing? Tuguthi tukinyirite uguo ginya the airlines. Ndona vo anataka namba. Apatiwe na ka fruit ama nanio Come so here is in Yavo Yavo TV haha. Okay. Station ya kujoera. Ana Nicole. Okay, Nicole tafadhali nilipe bill moja hapa.